Hello guys, kapan tate bukuk songno tini nani video lam sogo. Guys tini norok ntakai video kau mani kangte tini norok na ani YouTube channel lam sogo. Norok ani video no sada betom kan norok tadi saya subscribe kerdi. The friends norok kani wo coba mau video saya rok kau betom kana angin kena korsano. The friends tini belai kena watirok wamani bagai rangku sarok dari kaya kobo, mungkin rangku sarok pajak, dari hadirok janani, mairong dok janani rangku sarok pajak, kewati joro tam kecuali naik, belanya wana zak, dari wati itu tabok sakani wo, kono selmanya ko, mungkin nok itu belai kena kosong, dahan bagai rangku sarok guru kesamu morobo tang dia kebay kerja waktu joran bagainya ke lapor marah ya orang kusrok guru ke lapor tamu berkisah ya sorok apa bahasa ini cuma kali kalangan depends apa kira orang video ini pada itu ke kebangat video nong kini saya rok aja karena kan ke ani already no ani channel monetization singkat ya katanya tak sejarah kuno income video income suwa kuno kuno hanya ani channel monetization singkat aja kuno income suwa kuno kau juga friends mereka video pada itu tes asupnya dan mereka ngagai kita jaga-jaga bo mereka ani support kau terhadap mereka video coba kita support video box kami kenop naik dan mereka jaga itu mungkin ani video channel no ke belakang khairok ma singsa sini tako khoroksa ke himirok manja ke ma khobirok himi ma tongo ke hani bagai friends norok nanya di lamarok hanya borong parawat thangani bagai nai kanai nagi belakang kosto khaibo bengrok thangani himirok manja abai ke bo kosto khainai bini nok nukhong poribar no soli matong ke friends sengsara asai phai te tamu boba hai nukno khochini kepalo chini mokola abasung sawi manya tapu sakjara asung hamlai